Izjava za medije nakon penzionisanja. Nakon 23 godine aktivne službe u Odeljenju za neregistrovane slučajeve i nestale osobe, odlazim sa osjećajem da sam uvek davao sve od sebe. Želim da se zahvalim svojim kolegama i zajednici koju smo štitili. Sada je vreme za odmor i tišinu. Ne planiram da pišem memoare. Privatna beleška, dnevnik, 12. april. Nije me sramota da priznam. Odlazim zbog tišine, zbog praznine koja je usledila nakon tih 23 godine. Ljudi misle da nas terorizuju lica koja vidimo, greše. Nas lomi ono što vidimo, a ne možemo da objasnimo. Odlazim jer me je strah. I to ne onaj strah od metka ili mračne ulice. To je onaj drugi strah, strašno nepoznato. Zovem se Marko. Penzionisan sam pre godinu dana, jedva sam navršio 50. U policiji to se ne zove penzija, to se zove prevremeni povratak razumu. Dok sam bio u službi, bio sam poznat kao Zid. Nisam bio najpametniji, ali bio sam najtvrdoglaviji. Kad bih naišao na misteriju, nisam je puštao. Tražio sam objašnjenja. Moja profesija me je naučila da uvek postoji objašnjenje. A onda se desio slučaj Aurora. To je bilo pre 10 godina. Još uvek se nisam budio sa hladnim znojem, ali sam počeo da spavam sa jednim otvorenim okom. Slučaj Aurora. Nije to bio standardni slučaj nestanka. Nije bilo otmice, nije bilo tragova borbe, nije bilo pretnji. Radilo se o nestanku 40 ljudi iz jedne zatvorene, visoko sofisticirane meteorološke stanice poznate kao Aurora 7, locirane duboko u planinskom masivu. Bili su tamo na rutinskom tromesečnom istraživanju atmosferskih fenomena. Stanica je bila moderna, samoodrživa, sa satelitskom komunikacijom. Imali su sve. Alarm se podigao kada su propustili 2 uzastopna obavezna javljanja u roku od 48 sati. Vreme je bilo užasno, pa se verovalo da je komunikacioni sistem pao zbog snažne oluje. Kada su naša spasilačka ekipa, u kojoj sam bio i ja, konačno stigla do objekta nakon 3 dana probijanja kroz sneg, zatekli smo nešto što i danas, u tišini penzije, ne mogu da smestim u stvaran svet. Objekat je bio netaknut, generator je radio, grejanje je bilo na optimalnoj temperaturi, svi lični predmeti su bili na svojim mestima. 40 setova posteljine bilo je složeno i netaknuto. Na stolovima su stajali polupojedeni obroci, supa je izgledala kao da je sipana pre samo sat vremena, ali je bila potpuno hladna. Stolice su bile odmaknute od stola, kao da su ljudi samo ustali da uzmu nešto iz drugog kraja sobe. Ali tišina, to je bio prvi udar, apsolutna tišina. U objektu punom opreme, kompjutera i generatora, jedino se čulo zujanje, grejanja i ventilatora. Nije bilo zvuka ljudskog prisustva. Moj partner Aleksa bio je uz mene. On je bio mlad, ambiciozni službenik sa diplomom iz forenzike. Njegov moto je bio: sve ostavlja trag, Marko. Gde su, Marko? Šapnuo je, a šapat se u toj tišini čuo kao vrisak. Ne znam, Aleksa, odgovorio sam. Tražimo. Možda su otišli da pomognu negde. Možda se nešto desilo u drugom objektu. Ali nismo našli ni traga izlasku. Vrata su bila zaključana iznutra, sigurnosnim sistemom. Nema znakova nasilnog ulaska ili izlaska, prozori su bili zatvoreni i zaleđeni, svi. Ono što nas je, međutim, uvelo u noćnu moru, bila je kontrolna soba. Na glavnom ekranu, koji je i dalje bio uključen i radio, stajao je nekompletan dnevnik atmosferskih merenja. Svaki istraživač mora da beleži svoja merenja u elektronski dnevnik. Poslednji unos
koji je napravila glavna naučnica Lana, stajao je u 2:17 ujutru pre 3 dana. 2:17. Lana. Visoka anomalija u geomagnetnom polju. Nešto neobično. Zvučni talasi. Čudno. Uobičajeni instrumenti ne hvataju ništa, ali ja osjećam. U redu, proveravam ručni senzor. Ovo je bio posljednji log, ali ono što je sledilo nije bio log. Bilo je to nešto što smo kasnije nazvali fragmenti. Na zidu, u hodniku koji vodi do spavaonica, neko je, očigledno nečim metalnim ili oštrim, izgrebao po farbi i gipsu dugačku vijugavu liniju. Nije bila reč, nije bio crtež, bio je to simbol. Mreža krivudavih linija koje su se presecali u 3 tačke, tvoreći nešto što je ličilo na deformisani matematički znak za beskonačnost, ali sa oštrim, neravnim krajevima. Aleksa je slikao, možda neki unutrašnji sukob šefe. Puklo im je pod pritiskom, pa su se potukli i otišli. Njih 40, Aleksa. I svi su poneli svoje rančeve, ostavili doručak na stolu, zaključali se iznutra i nestali u snežnoj oluji bez traga u snegu. Odmahnuo sam glavom. Nije bilo snega 3 dana nakon što se desilo. Dislokacija, jezgra, straha. Našli smo ih u prostoriji koja je trebalo da bude najsigurnija u celom kompleksu. Komora za hiperbarična ispitivanja. Ta soba je bila izolovana sa debelim metalnim zidovima i hermetičkim vratima. Unutra su vršena ispitivanja na ekstremnim pritiscima i temperaturama. Kada smo otvorili vrata te komore, nije nas dočekalo 40 tela. Dočekala nas je tišina i voda. Ta prostorija je bila visoka, oko 3 metra. Vode je bilo do visine pojasa, ali to nije bila voda. Bila je to slana, izuzetno hladna morska voda, a mi smo bili na skoro 2000 metara nadmorske visine, stotinama kilometara od najbližeg mora. A na površini te vode plutao je jedan predmet. Lana, glavna naučnica, i to samo njena ruka. Ne ruka od tela, ne odsečena ruka. Bila je to ruka skulptura. Izgledala je kao da je napravljena od čistog leda i soli. Bila je savršeno oblikovana, ali prozirna. Unutra su se vidjeli mikroskopski mehurići vazduha i kristali soli. Kada je Aleksa pokušao da je uzme, raspala se u njegove rukavice, ostavljajući samo slani, hladni prah. Ubrzo smo otkrili i druge predmete. Na dnu, u toj slanoj vodi, ležala je metalna kutija. Kutija sa Laninim ručnim senzorom, onim koje je spomenula u logu. Instrument je bio potpuno uništen, ali je unutra bila mala, preklopljena vlažna kartica. Na njoj, rukopisom Lane, stajalo je samo jedno. Oni nisu otišli, mi nismo otišli. Došlo je po nas, kroz zidove. Nisu zidovi ti koji drže, oni su dislokacija. Ovo je bio trenutak kada je moj zid počeo da se ruši. Forenske analize su bile neupotrebljive. Voda u komori je bila hemijski identična vodi iz najdubljeg dela Atlantika, ali u njoj nije bilo bioloških tragova, ni ljudskih ni morskih. 40 ljudi je nestalo. Nije bilo borbe, nije bilo krvi, nije bilo tragova u snegu, nije bilo traga ni u prostoru. Teorija. Ljudi su se okupili u najsigurnijoj sobi. Nešto se desilo. Neka vrsta atmosferske anomalije o kojoj je Lana pisala, koja je izazvala halucinacije, a potom je nešto uradilo, nešto neverovatno. Sljedeće što smo pronašli, nakon što smo ispumpali 1000 litara slane vode, koja se morala tretirati kao biološki opasan materijal, iako u sebi nije imala ništa biološko, bio je posljednji neobjašnjivi dokaz. Na unutrašnjoj strani metalnih vrata komore, vrata debelih 20 centimetara, nalazio se otisak dlana. Nije bio obojen,
nije bio prljav. Izgledao je kao da je utisnut u sam metal, kao da je neko sa ogromnom silom samo prislonio ruku i stvorio udubljenje u čeliku, bez grebanja, bez oštrih ivica, samo blaga, urezana depresija. I to je bio otisak dečije ruke. Lana nije imala dece, a u stanici nije bilo nikoga mlađeg od 25 godina. Posljedice i penzija. Slučaj je zatvoren pod šifrom masovno psihičko povlačenje usled ekstremnih uslova. Istraživači su proglašeni nestalim. Nije bilo dokaza o krivičnom delu, ali ja sam ostao sa fragmentima. Počeo sam da viđam taj simbol izrezan na zidu svuda. U šari pločica u kupatilu, u pukotini na pločniku, u linijama ispucalog stakla nakon saobraćajne nesreće koju sam obrađivao godinu dana kasnije. Znao sam da je to psihički teret. Zid je pucao. Ipak, najjeziviji deo nije bio simbol. Najstrašniji je bio poziv. 3 mjeseca nakon Aurore, usred noći, nazvao me je Petar, radio operator iz naše baze, čovjek koji je bio zadužen za komunikaciju sa Aurorom 7. Glas mu je bio bled i dalek. Marko, moram nešto da ti kažem. Upravo sam dobio poruku sa Aurorom 7. Bio sam zbunjen. Petre, to je nemoguće. Stanica je zatvorena, sve smo demontirali, generatori su ugašeni. Znam, Marko, ali ne znam kako da ti objasnim. To nije bio signal, to je bio zvuk. Petar mi je pustio snimak. Trajao je 7 sekundi. U početku se čulo statično pucketanje, a onda, usred toga, usamljeni, kristalno jasan zvuk staklene kuglice koja pada na betonski pod. Jedno jasno klik. A nakon tog zvuka usledio je glas. Nije bio Lana ni Aleksa. Bio to glas deteta. Glas je rekao samo jednu reč, tiho i jasno, i to ne na našem jeziku. Dislokacija. A onda se veza prekinula. Petar se sutradan nije pojavio na poslu, nije se javljao na telefon, nije ostavio poruku, nije ga pratio ni jedan automobil, nije se uselio u novu kuću. Samo je nestao iz svog malog stana, ostavljajući ključeve u bravi, a svoj doručak polupojeden na stolu. Potpuno ista scena kao u Aurori. Bio sam svedok, morao sam da prijavim nestanak, ali kad sam to učinio, kada sam pokušao da povežem Petra i Auroru, moj pretpostavljeni Dragan samo je pogledao snimak i rekao mi: Marko, znaš koliko su ljudi pod stresom? Audio snimak je verovatno greška sistema. Petar je dao otkaz i otišao. Zaboravi. Ali nisam mogao da zaboravim. Sada, u penziji, sedim u tišini, ne gledam televiziju, ne čitam vesti. Tišina. Otišao sam da bih izbjegao da ponovo čujem taj glas, taj klik. Moja istina nije u dosijejima, već u mojim snovima. Znam da tih 40 ljudi nije poludelo. Nešto ih je izvuklo iz naše stvarnosti, bez tragova, bez nasilja, bez buke. Kroz zidove, kroz samu matricu prostora i vremena. Ili je možda njihova kolektivna svest pod uticajem nečega stvorila tu dislokaciju. Ja sam bivši policajac i moja je dužnost bila da uhvatim i objasnim. Ali sada, ja sam samo čovek koji se krije od straha. Penzionisan sam jer me je strah da će jednog dana, dok mirno sedim i čitam novine, moj doručak odjednom postati hladan, a iz zida će se začuti taj mali, usamljeni zvuk, klik, i onda će se pojaviti taj dečiji glas. Ja ne mislim da je to nadprirodno. Mislim da je to samo više prirodno nego što mi u našoj aroganciji želimo da prihvatimo. I to je najstrašnija pomisao od svih. Zatvaram ovaj dosije. Ja sam Marko
i ne bojim se smrti. Bojim se da ću jednog dana samo nestati iz stolice, a na zidu će ostati samo jedan mali, slani, ledeni otisak moje ruke, a moj partner negdje daleko čuće samo jedan usamljeni klik. Paragraf 1. Povratak fragmentima. Nakon Petrove dislokacije, moj svijet je postao tih, ali ne i miran. Znao sam da je ključ ležao u fragmentima, Laninom posljednjem logu, skulpturi od soli i dečijem otisku u čeliku. Godinama nakon penzionisanja te slike su me opsedale. Shvatio sam da je moja dužnost prestala da bude hvatanje kriminalaca i postala obsesivna potraga za uzrokom. Taj uzorak, ta vijugava linija sa 3 tačke, počela je da se pojavljuje u retkim naučnim radovima o kvantnoj fizici i teoriji paralelnih univerzuma, koje sam čitao u tajnosti van očiju kolega. Paragraf 2. Neizgovorena hipoteza. Počeo sam da formulišem hipotezu, onu koju nikada nisam izgovorio naglas. Ljudi iz Aurore 7 nisu bili oteti, niti su poludeli. Oni su, zbog neke ekstremne atmosferske ili geomagnetne anomalije koju su beležili, postali nesvesni katalizatori. Njihova kolektivna svest pod tim pritiskom otvorila je pukotinu. Oni su se, zajedno sa svim materijalnim dokazima koji su ih okruživali, vodom, stolicama, doručkom, premestili u drugi realitet, a soba za ispitivanje pritiska je postala tačka dislokacije u našem prostoru. Dečiji otisak, jedini trag, verovatno je otisak nečega što je bilo sa druge strane i nakratko dospelo ovamo. Paragraf 3. Susret sa Aleksom. Jednom, mnogo godina kasnije, sreo sam Aleksu. I dalje je radio u službi, ali je izgledao staro i prazno. Pitao sam ga o fragmentima. Aleksa mi je tiho priznao da je u Petrove spise koje je morao da obradi pronašao sličan, izgreban simbol, identičan onome iz Aurore. Petar ga je, očigledno, video neposredno pre nego što je nestao. Aleksa je to sakrio, plašeći se da ne bude proglašen ludim. Ali pogled u njegovim očima govorio mi je da je i on, poput mene, shvatio istinu. To nije bio slučaj za policiju. To je bila fundamentalna greška u razumevanju stvarnosti. Paragraf 4. Prihvatanje tišine. Tišina koju sam tražio penzionisanjem nije bila mir. Bila je to borba da ne čujem klik. Shvatio sam da je jedini način da se zaštitim od tog fenomena, te neobjašnjive, čiste, nulte tačke straha, da se potpuno povučem. Više ne istražujem, ne tražim objašnjenja. Moja jedina preostala misija je da živim što je moguće normalnije, izbjegavajući bilo kakve anomalije, bilo kakve neobičnosti. Ironično, moj život je postao samo nametnuti zatvor u kom je najveći luksuz odsustvo bilo kakve misterije. Paragraf 5. Poslednje svedočenje. Ova priča nije napisana da bih je objavio. To je moje poslednje svedočenje u ličnom, mentalnom dosijeu. Lanina poruka mi je i dalje najjeziviji deo priče. Mi nismo otišli, došlo je po nas. Shvatam da su nestali zato što je naša realnost nakratko prestala da ih drži. Taj strah nije od nečeg što dolazi s polja, već od spoznaje da su naše dimenzije fluidnije i nestabilnije nego što možemo da pojmimo. Paragraf 6. Zaključak. Ja sam Marko, bivši policajac. Završavam ovaj dosije sa spoznajom da sam rešio slučaj. Obojica, Lana i Petar, nalaze se negde drugde. Dosije Aurora ostaje zvanično nerešen, ali za mene dosije straha je zatvoren sa ovim zaključkom. Naš najveći neprijatelj nije vidljiva pretnja,
već nevidljiva dislokacija, to savršeno izvlačenje iz postojanja. I ja i dalje živim u strahu da će taj zagonetni dečiji glas jednog dana ponovo izgovoriti tu reč. Samo je pitanje trenutka kada ću i ja postati fragment